Kugerera rurenda rwa Twitter, President Uhuru wa Kenyatta ni atugereirie President muthure wa America Donald Trump akiuga America nirikitie gutua itua kugerera guthura Trump ta President wa 45 wa bururi ucio. Munini wa President William Ruto onake ni arutire ndumiriri o ta iyo akiuga Trump ni arahotire makumbi maria marageretie kumugumira. Mutongoria wa CORD Raila Odinga onake ndanatigwo na thutha akiuga arehoka America ni gutwarithia na mbere kihoto kuri raia ayo na thĩ ng'ima rungu rwa utongoria wa Trump. President wa Tanzania John Pombe Magufuli nake ni atugeirie Trump akiuga Tanzania ni guthie na mbere kunyitanira na America kuguna raia a mabũrũri macio meri. Na tugikira mihaka, President wa America uri urehera Barack Obama ni atugeirie Trump na onamunyita ũgeni niguo kwarĩrĩria uria ekumwamukiria utongoria wa bũrũri ucio. President wa Russia Vladimir Putin onake ni atugiritie Trump akihoka unyitanĩri wa Russia na America ni ukugacĩra. Господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. And I'd also like to congratulate Mr. Donald Trump with his victory in these elections. Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. But Russia is ready and wants to restore the full-fledged relations with the United States. No ona kuri uguo, kwina mabũrũri maria mekireire nganja uria utongoria wa Trump ugukorwo. Munini wa kansela wa Jerumani Sigmar Gabriel augite utongoria wa Trump wagirire kumurikwo makiria tondu wahota kwagagia mabũrũri mangi. Minister wa maundu maja wa Faraja Jean-Marc Ayrault na akiugite ona gutuika Faraja ni iharirie kurutithania wira na Trump mena wagagu uria Trump egutereba maundu makonie unyitaniri na mabũrũri mangi. President wa Iran Hassan Rouhani na akiugite arehoka uhotani wa Trump nduguhingice mubango wa nuclear wa Iran. Na ona gutuika ni kumana wagagu uria mabũrũri mangi ithiramu mekwamukira uhotani wa Trump, maingi ma mabũrũri macio ari hamwe na Misri, Iran, Saudi Arabia na Tunisia ni matugiritie Trump makihoka ni mekurithania wira wega na America rungu rwa Trump. O ni thutha wa Trump kuoneka kumenereria ithiramu bũrũri-inĩ wa America hindi ya kampeini. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Maina wa Wairegi, Inooro TV. We have no choice. We have no choice.